Gdje ste ljudi, ja sam Cool Bre, bi danas igrao Color Switch. Sam bez glazbe. Jer bi ono ugašena, what the fuck. Ok, vidjeli ste valjda videe gdje sam snimao na kompjuteru. Tegde, mislim da vam se svidjelo, na Bandicam sam snimao. Da, na Bandicamu. Idemo na Black, to mi je ono najbolje. Pop. Macho. Flakić. Ne, what the fuck. Ajde, slušaj. Ježi. Fuck. Okej. Shvatim, ne znam zašto. Moram se skoncentrirati. Ne! Idi. 3 papirnate maramice. Živce više nemam. Prekinut ću snimati. Ok, ljudi, teta zove... Samo se nije. Sad ćemo ići na neki drugi. Ne, Flakić. Sam dostao. Ok, vidite za što se gledali, vidimo se sljedećem, nemam živce. Tako da